Cymharu. Yn yr uned hon, da ni'n mynd I gymharu. In this unit, we're going to compare things and people. Yn y fideo hwn, da ni'n mynd I ddysgu yn fwy na ac yn llai na. In this video, we're going to learn yn fwy na, meaning more than, and yn llai na, meaning less than. Iawn, ailadroddwch yr enghreifftiau ar fy ôl I. Repeat the following examples after me. Dwi'n fwy amyneddgar na fy ffrind. I'm more patient than my friend. Mae hi'n fwy hyderus na Gwen. She is more confident than Gwen. Mae'r llyfr yn fwy diddorol na'r ffilm. The book is more interesting than the film. As you can see, mwy mutates after yn. Mae'r llyfr yn fwy diddorol na'r ffilm. Ond, but llai does not. Enghraifft, dwi'n llai diog na fy chwaer. Dedwch ar fy ôl I. Dwi'n llai gofalus na fy chwaer. I'm less careful than my sister. Da ni'n llai trefnus na'r lleill. We are less organised than the others. Mae'r ffilm yn llai diddorol na'r llyfr. The film is less interesting than the book. Da iawn. You may also have noticed that mwy and llai do not cause a mutation. Mae'r gwaith yn fwy diddorol. Mae hi'n llai gwyntog heddiw. We can also use these patterns with the imperfect past tense, yr amherffaith. Edrychwch ac ailadroddwch ar fy ôl I. Roeddwn i'n fwy hyderus na nhw. I was more confident than them. Roeddech chi'n llai swnllyd na ni. You were less noisy than us. Roedden nhw'n fwy gweithgar na Geleri. They were more diligent than Eleri. Cofiwch, remember also, na becomes nag in front of a vowel. Mae amser yn fwy gwerthfawr nag arian.
Yr oedden nhw'n llai gweithgar nag eleri. Arbennig. Cofiwch da chi medru gwylio'r fideo yma eto I adolygu. Remember, you can watch this video again to revise. Pob lwc efo'r gweithgareddau.